Ratu Gusti Patih. Dadosa sapuniki Ratu buka kalih pengaksian derwene kecototan tupipun ni Garuda. Corake molaro gatene. Ya, Ratu. Sapunapi ang raresane mangku. Pomo kapedekeri lawan sire. Kakaning ulun rakaryana patih taskara magun warakan sampun ngemasano anta kemari kanang wana cale ya Ratu. Yening sampun sapunika kaditel wacana derwe titiang iring cokori Gusti Mawali. Yadi astun marupa layon pajang pundut titiang. Ngapa gempong tibo Ratu wosan mo tetangisan ngiring sane mangkin pagah kang malih pikayon budal ke jagat Kediri Ratu. Cerake Sedo dani Gusti Agung nanang kengken abete modayu dah lane ngaling melipet aku. Nengakeun rakuari sedeng ieu. Suara ketawalian muang werda pamulih mari kanang Kediri negara. Kawinur sita yayo mangki. Wantian ri sedeng gung kerodani kanang sira calon arang. Mangkadi mana kesikil liestu kayu Wijil walun adeng dirah mawut
Jadi cemenget posir. Ori lalu anak itu di akhirat mengali. Ije. Rarung parani sireuh ibuntu apan gung korodani rangi buntu harap sireuh ibuntu beparayeng ngarcan yang Durga Bogowati mari kanang sedere gandemayu mangkan anak dia karadung enak parani sireuh ibuntu. Karatu yang cinu nuak dia kerarung puyat apan gong korodani pun turit lasan tentu dia keratnu mengali kewaliaknu tekapi kanang Prabu Kediri mangki anu arep ningulun beparayu hangawi kanang Kediri molare beparayu ngarcana yang Betari Durga Bogowati mari kanang sedere gandemayu merek anu lamakanian kasida nangrugakeun ripunang Kediri negara pemonanakeun wataking para sisya sadaya laman kane kangulati sarananing upakara luwir nian rah mentah hati mentah usus mentah sarwa mentah beparayu ginawu mari kanang sedere gandemayu muah porekane watanganing wong rari Aratu yang sinuhun yan turi mangkan alunguh mari kanang ratna sana dia kararung be para yang ngenanana sisio para samu oh nami yan no akteluk luk ajak makejang wataking para sisian ide yang sinuhun Nih jani subo nyai man galah bakal ngedengang kawisesan nyai. Apa te ngawinang akitu? Sawireh ado pikayun ide yang sinuhun bakal ngogang jagat Kedirine nak ulih kengken joben nyai jani jagat kejak. Apa ngedengang kawisesan nyai ini bakal mereh ditu di setero gandum ayu keto beno ngaleng-ngaleng beno aja. Warnanan watek di kanang sisi anir walung aden. Wari kanang
teluk aden imok sisione ajak mekeja akengken pawecanan ide yang sinuhun sawireh ide subo poleh penugran jani ring ide yang betari durga bakal ngoga ngapote adane gumi kediri inget yang pesannya cingcengang kamen gamahang boke sawireh subo ada dini di tengahing setero gandomanyi weh to nyai dane dibucu dadi sing cingcengang kamen kengken undok kengken to krek gitu pen krek pone tangi lemong jani sing jado nak nawang cingcengang kamen gamahang boke bono jak mekeja Saksanya Tian rem dejan ni kanang sira soang Wajaki kanang sisir sampun ngeregep sarening ngaji
Iya iya. Ngaling tuton dalam waktu. Tutan lampak sira kakande. Mari kanang Kediri ayo kojaran ieu mangke. Yai kodia ngapoka keingan ika. Enak kang lilo-lilo cito mari kanang desa suwo desa. Wah, iyan turi mangkan enak pada sigere. Kewalo dadi bedo-bedo karamani kanang puan negara. Makweh wong manguhaken lara litla sira mangali kewaliaken. Yugi antian mah bener luwir kaya saturan teh. Enak-enak pepareng ya teh kaya mangke. Doa diurina serep tiste samuni kanang poraja menale. Makwe wong mati. Yugi. Wah. Wah dia ngapun di kanang kayu. Iya teki prajurit demen menggelapkan uang negara. Kewalo bang dadi sinomen setato notane orang hilang. Prajurit kaya iki wenangkan kecot peban ieu ne. Waduh. Wah, aja kapan? Dia ngapari naso belaki kanang mastaku. Waduh. Waduh.
Lebihan sarimi, Apa lebihan sarimi? Mati. Waduh. Madur gamo temen nih kanang jagat. Beuh. Wantian molar gatini kanang wete. Waduh, korina sepegati kang wete. Aduh. Koake dadi makwe ki kanang sesana kadang emasanu antaku permase. Yugiyo yayingan ike. Kadiang apa yo mangke yan mingkiniri kehanan nire. Luwir nian madur gamo gaten ni kanang jagat raya. Iya teki wong Kediri negara. Tuan wurungan binangan teka pingong. Waduh. Waduh. Hi? Kadiang apa? Kaden nyen aduh. Waduh. Waduh. Wah. Kadiang apa den ku kayu mangke antian makweh ngemasan antake. Bawah. Iya teki. Para jurid demen nangkep boladil. Kan kecot bol nih. Wah, tidak manyur. Kuluk-kuluk ngong meli pengliakan. Aduh, sajan pengliakan ben ngeredit. Wah. Ratu Titiang dados kalian niri-kiring jagat Kediri. Sampun telung daso tiban dadi kalian. Ado nang ping 5 nunas mau pamit sing iceno. Ngapi mawinan sapunika nak kantun seneng koni dodani ning anggen titiang kalian. Sane ngawenang jujure keliwat. Terus terang dogen irago sing jo ngaku-ngaku di depan umum jujur mulo jujure keliwat. Sejabu ning punika titiang dados pemimpin menerapkan sane kewastaning 3M. Inggih punika melihat, membaca dan memanfaatkan situasi. Suatu contoh, dong keto kulkole semengan memunyi. Ido dane lanang-lanang ni tedun ket labahe sawireh liut labahe dane ngandeng-ngandeng yeh ni sing dadi jalan gotong royong. Titiang melihat situasi bahwa lanang-lanang ni makejang tedun. Kemudian setelah situasi dilihat membaca situasi. Yang lanang-lanang ni makejang tedun istri-istri ni sing jumah.
Setelah situasi terbaca, kemudian manfaatkan situasi. Istri-istrinya mau kejang Jumah. Nyen maru pengantenan maru ibi. Singain. Sangkal sayang nganggo ditiang kini dodane ini dari klian. Anak demen kuning ngeliak ngelah klian nurati. Nuju lanang-lanang nih gotong royong iraga nyarung ideh kopi sagan. Maru kal nyeduh kang kopi. Maru kal nyeduh kopi keselimputin nasnya di pemelang nih. Kengken kadena. Pidan ditlabai pedo nyelimputin center ino kan pisagone. Punika mawinan titiang demen ino pisan dadi klian kualo ben lacuran perot. Kualo perot ini nak perot bersejarah nih. Engken kadeno. Bodoh-bodoh begini rago nak petran pejuang masih gigis-gigis. Malu gan tahun 42. Irago berjuang melawan penjajahan Jepang. Didian gan itu ditebur Jepangnya ada nang ngajak molas ngabu bedil. Irago bambu runcing duen besek bermodal bambu runcing duen darder ketangokin bedel wah jagi rago tetep berjibaku tas ke ketang masih Jepangnya ada nang akuto sulung nase boketo jengah bayune terus medarderan bedele masih bakat tempelengo batisnya masih besek ada nang ketelun dibongkol kenali ngoyong dalam hati mengayal sing ada nang cewek kepuliwat gitu kena Boketo jengah, maro dadian batisnya jengah, bayune kelantangan ngai bambu runcing di dorne keseletin tas nase. Kabas Jepangnya ke pagu-paguannya kabas nase. Jengah bayune kengken kadena. Walau benjani gerubuk gumine. Dadi klian di kenene bo repot. Di gerubuk gumine kene. Aw nih mati malunan ado ngurusang. Irago klian sing demen ino ken liake duri-duri kal mati ne. Nyen kalurin ngurusang. Kewah kalun kelentangan mall cara jani ne. Di romong wa 100 na wa kelentangan. Adi jering-jering bulun kalong Apa nih? Nyen ngejang togok di nih. Nah. As! Wah! Nes nih sepedane bontotan play bang diolas belitut ajak tiang ngungsi sengidang tiang mekelu ado dini belitut basang tiangnya sakit dewa ratu aliang tiang bidan aliang tiang dokter belitut wih ini marah ya jelema sing ngerti gati nih anak yani gumine subah peteng
Suba tangi lemeng, dokterane suba pules, bidanane suba pules. Da rewel-rewel gati na ngajak iraga. Si tugas si gawat kene macam nu meleta aja. Anak jani makajang pisagane beluas ngungsi. Maya ngungsi na kay. Dewa Ratu Belitut sing nyidang tiang nanang sakit basang tiangnya Belitut. Aliang diolas aliang tiang bidan, aliang tiang dokter Belitut. Ini maraya artinya pengkung gati dari anak lu. Borang dokternya anak bah mati ama liak. Bidan ni masih bama kakin liaki. Yen keto balian tiang aliang Belitut. Anak dini kewah gati ni ngali balian. Yen cuma kau kada masih balian kuala malam melajah. Yen cuma kaja liu ada balian nak kuala mara bisa ngaturang janang atanding bang aku balian. Dini nak kewah gati ngali balian. Nah pangdanya nanu sing ada awakane mo dito dang ini di lapangan poli ne pula sang lu awakemu. Iraga kal ngali balian. Jadi ini terus terang dogen iraga. Len bojenengan ni jelek. Baketa jagrewel gati bikasane. Kuala nak ada luung ni ada jelek ni masih ngelas soma bocok. Apa buin jeneng cara iraga giginan ni rame. Anak cara tutur anak kelingsir. Ya ni raga jeneng bocok ngelas soma jegek cara cicing makalung urutan orang. Sepan anak hijapan berdengkak kakin pisagani. Apa buin pisagani dini anak rajin gati ni. Sing terus terang doge niraga ngaraja ngadanin sejaba pisagane dini ngela pondok dicari ke misi spring bed lenan ijada. Ijaya bapak balian nih. Apa nu ada bapak balian hidup apa mati ya maka ken liake. Bapak balian. Bapak balian. Ada masih hidup bapak balian ini besik? Bapak balian. Bapak balian kapupongan. Maro bangun ngungkap kori Ani kado anak teko nak mengudo cening rawo. Ini marah bapak balian sing nulis situasi nih. Bekaran ni raga gawat kene jag nu masih megendingan mekangin mekau. Nyak kana bangun kenang kening ketanjung sih. Panjeneng ne panjeneng engkian tangi lemeng mangunen bapo. Kene bapak balian terus terang rogenan sih kita. Iraga anak lakar ngungsi gumini ragane gerubuk di Kadiri baketa di tengah jalan somak iragane nyakitang basang kemamai boy raga ngali dokter ngarada hidup jadi bapak balian dogini dini raga nauli kengken jartinane pangidang nulungin somak iragane pang dadi seger sih kita nah panjeneng yanak itu nak darmo sosanan bapo dadi balian nadane mulo patut bapo mau pitulung kapinang anak manguh kolaran kualo yan bapo dong sing sangat neiring bapo pemekas
Bapo dadi balian ngiring dini di pemasaran. Men pancening mai ke nunas tambo bonang abo canang taksu. Pine babeki ne. Kaling aba canang taksu iraga. Kadi rasa nak melai paling nyaluk celana besapin. Ini terus terang dogen bapak balian jaga apa iraga jaga betul-betul tangan kosong jadi. Nah yan bok itu bapo nak selalu ngelah ane madan solusi utawi jalan keluar yen sing benong abo canang taksu pipis sing abo segala sesuatunya bisa diuangkan. Ini jeung mipit gati bapak balian ini. Borang iraga nak ngarada ngabapa kali ngaba pipis. Jeung cuta tanding ditulung iraga ken bapak balian kengken jeung undukane namanian yen seger sama iraga kadung jeung juang bapak balian iraga sing sangat kitu. Iraga anak sosial nih. Play bangga ngalibin. Nah panjeneng yana keto kualo kene nah. Panjeneng ideh tulung kapinang bapo panjeneng pangnawang ketatuan balian di gumine. Balian di gumine ada manut tetujon ada dadwo. Ada dane kebaos balian penengen ada kebaos balian pengiwo. Ane madan balian penengen balian ane demen nulungin anak sakit pang dadi seger ane seger pang dadi rahayu. Yen balian pengiwo balian ane demen ngai anak seger dadi sakit ane sakit pang dadi mati to madan balian pengiwo. Subok itu manut gegelaran balian ya do pat-pat balian ketakson kapican. Subok itu balian usade, balian campuran. Kualo dani penting pang pancening nawang, yen dadi balian, sing dadi sombong, sing dadi ngaku-ngaku. Carugan ini pang pancening nawang, ado nak uli gumi sugih ne uli ubud. Gelem kepek beh kanti ke Surabaya ke Singapura mubad sing segar-segar kudang pipes kaden telah kudang dokter kaden subali ko masih sing ngidang segar. Bok itu teko kemulih bapone. Maro jemakang lengis di pemasarane usapin bapo limane dani kepek tek jag segar kadi jati mulo. Terus terang dogen kijang kapsul bapo aturin. Kualo yen dadi balian sing dadi sombong sing dadi ngaku-ngaku. Ben ado ben uganene. Beh deworato kad berang tegres nake ulian sakit meklo. Masih kita ke dokter subo. Balian kudang balian kaden ngubaden sing segar-segar. Subo kita aja ko kemulih bapone. Nah ditu tunasang bapo di pemasarane. Maro ketesin bapo tirto jag segar kadi jati mulo. Gedong bapo gaya nanga besik lan 50 juta. Kualo dadi balian sing dadi sombong sing dadi ngaku-ngaku. Subo kita duganin nih pada pang pancening nawang. Nejo tamu luar negeri nih. Kebiratan kone di Bali. Ada nang 100 juta pipis nih sing bakat ako. Kamu mai bong ide tulungan ngalih pengacara makenap ngalih polisi pang bakat aku pipis nih masih sing bakat aku. Bok itu kemulih bapone bang bapo nyilih sabuk maro tagih ko pipis nih maro tepuk ino kendane nyilih bojag uliango ben dobel uliango nyilih 100 satak uliango. Terus terang dogen 2 ngaro bapo beliango itu di bypass lebih. Kualo dadi balian sing dadi sombong sing dadi ngaku-ngaku. Jagjatin ini bisa ngubadin apa sing? Kangin mekau aja kang ngorta ngarada di sombong ngarada di ngaku-ngaku. Padidana ngaku-ngaku. May bobangka sama kira-kira? Ngara bisa ngubadin mapi-mapi masang pelang balian tanyuk nggak sih? Nana yan keto mendijo somah panceneng itu dang ini di lapangan poline jang iraga lan dab-dabang
Nih Pak, nih barabi nih raga nih. Dong nih kurenan panjenengan. Nih Pak somai raga. Kaden nak jegek jeneng nih malah nyak bangun. Panjeneng kene nah. Bapo nak ngelah aturan dini di pemasaran bapone dengan sangat hormat kalaning bapo meriksa selain pasien mohon meninggalkan ruangan. Nana, iraga mau jaga di sisi. Nana alih akan liaknya. Baik. Kaden nak jegek jenengnya malah bangun makai beras. Te cara bungut jaran. Nah ngon petangek duen dintane. Bapo balian laut manurekso pati garape tuna katune dato neko gabak mapi nawang ubad puro peh ngas bone de urato kene basun meriksa panjeneng terus terang dogen berat penyakit kurenan panjenengan jani pang panjeneng nawang bapon uturin panjeneng digumine penyakitnya ada tetlu sawireh nengai penyakit tuah tetlu makajang sorot lu penyakit panas ido betaro brahmo dan yang ada kang ido berataro brahmo mau pica warunugrako kapinang ido bega empus wo gando mau pica warunugrako kapinang kibuto rarung ngai penyakit panas penyakit nyem ido botaru Wisnu dan yang ada kang ido mau pica warunugrako kapinang ido begawan mercukuno mau pica warunugrako kapinang kibuto dengan ngai penyakit nyem penyakit dumelado ido botaru iswaro dan yang ada kang ido mau pica warunugrako kapinang ido begawan kasiapo mau pica warunugrako kapinang ibuto boroganjong ngai penyakit dumelado makajang soroh lu isen langit masit lu bulan bintang mata nai isen gumi masit lu mentek hidup mati isen basang masit lu tain tot encit mawenan ubad ne jani penyakitnya masih tetlu yen panas Wisnu japo yen nyem Brahmo japo yen dumelado Iswara japo jag tulungin ya ubadin sama kiraga biar liu ngomong iraga ngerti sih iraga nak pacul nih bang tutur dan isole-sole ngara ngerti iraga. Jadi yang ngidang yang ubadin sama kiraga marah saya kagugu bapak balian sakti. Kene na panjenengan. Yani bapo ngorin resep ne panjeneng nebus di apotek. Dane nomor 1 ubad kurenan panjenenge pangman benong alih tanuk cicing belang kalung. Hah? Pangman benong ale tanuk cicing belang kalung. Ada. Matiang bobane man. Nomor 2 tegil meng godek derupa. Nomor 3 polon kebo. Nomor 4 tulang atmo. Ada. Malah no masa nak ngerit jani jak matiang bobane man. Nih balian sedeng-sedengan ketajak ngomong. Sing meraga tanggai apa? Nah, irago kalau berusaha masih madak je pangado cara ni orang okin bapu balian.
Ayo selamat. Yani kuranane sing bojoh luas nase. Irago kena ngudiang idang bodini. Kan bangin pengasih-asih nasne malu nasne. Drum midep uang adeg sang darmu wangso angerangsuk payas makening. Om dewa asih ratu asih sang prabu asih siwo buddha asih perbekal asih pengelurah asih praja kapu asih. Pada samo pada asih gumatat gumitit pada asih akon-akon dewa pada asih teka asih tekenduh. Jalan. Kaduh beli sarengang tiang sarengang ukup. Weh, ya teki balian cabul, kan kecot bol nih. Waduh. Dewa Ratu Agung. Posliwer liake apa adane diambarone di langit. Kualo sing jado bani pok mai. Dewa Ratu. Ne ada liak di sampingan punyan nyoke. Ye ki ngaran pengejokan. Hop. Pah. Meleset sing ngenen kejengit ino kan liake. Om bismillahirrahmanirrahim. Wal khatak wal kunu jagung madah sedang metunu. Jalan! Kenu! Nenek kengken nunduk dan nawagang bapo sampunan pisan titiang orang-orang sampunang pisan titiang orang-orang. Bapo sing jokal ngorang-orang nyai bisa ngeliat. Kewalo tegarang tuturang kengken kawit nyai ne dadi bisa nyai ke baos bisa ngeliat. Cara buko jani tur subo mebukti. Sapuniki kawit ne. Pecak ne titiang mederbe somah boboto. Dong dimenang nih teko ipun saking tajan gagapin di tiang nang bantas pinang bersih. Kuanten dikalah nih sampun bisa ngogang bungut pawon ipun tekan juma. Mawenan jengah raris dewek di tiang ngerereh raris di tiang napi wastane penangkep bring nake moragaune. Dong kesuwen-suwen dari sampune gigen titiange morajah layah titiange morajah. Dewa Ratu setungil pok rainan teko yang paling dewek titiange mekito melaib kesemone amune dani alib
rasa yang titiang jon sekadi ajeng-ajengan sane jon.